Hey, singamahlazo. Guys, singamahlazo. Yo. Hey. Hawu guys. Into endizibonileyo kule weekend nje. Eza videos. Ephakama upresident we-country wonke. Wathuleka kwathi. Yangathi akwenzeki nekusakabi nditsho netshomi zakhe abangani bakhe. Akhange bapretend ombheki ebebekhona pha bamqhwabela izandla no. Kwathi cwaka. Waphakama waya yedwa estage ngekho zandla ezimkhaphelayo. Oh. Sha. Guys, ubaba uZuma uyathandwa. Guys, ubaba uZuma akadingi ukuthi sithi sim-advertise okanye sithini. Imisebenzi yakhe yazibonakalela. Bonwa ngabantu bangaphandle ke ngoku. Amanye amazwe. His Excellency Mr. Jacob